Kusa ko kamapusanga ako fa pega ke mapok se fa masing. Ai lunga ai sa ngwa le background fa masing. Oh la. Ia ai awe ko ngeki umai ku. E mau ki ngoa la ka mi miro ko fa pia. Amai sa mole linga si. Ka lo fa. Ka fi ola. Ia tatou me i mai. Ia, ona beta upu le fionga ia taioli se. Ia, o loo, ta oto pea mo le nei taimi, va ia tu fo ili tu singa ma le tele o. Maua le loto tele lau fionga, e so i malua me se fo so tua. Pea na fai atu. O fea o le aari lifa ia i lea vaenga, e mai se o le inconsistence o faai unga fionga i whamsinu. Ta si lea vaenga sa fata vai monga tolu, e mai se fo i fale ari di tasi. O i lea tatalo atuai, e mo o miai le tatou lua vai toru le mo mia. Whangaroa, kasi vo i lea i kumalo, mo. Aioi, mo mia le anga o i, e kau ke whaasoro muli ai, ma ave ese ai, le angoa i o isi, ke re ere o se kala, tu loua, o ke le whaaleanga inga, le whaamasingonga. I ao kofesiri because I am entitled to my own opinion. Ao kofesiri mai e so whakukuanga, to me personally, le so koe whakukuanga. Yeah. Le whaatari la o apili le whakari. Lenga mangkufo la so rufuru faru lenga ora, lenga refuse ai fo i le fionga le whamasino. Yeah, tere, ale te whaatari, langa lau to e avele apili. Te apili e le whai unga. O le winga o lautala. Le mea manga o e vakua u Samoa. E le mawhai ngā vakua o presenta o evidence i lungo le. O le AVL. E renga. O le hase o hau le kangi. A yengi ka ngaka piko siri nga ka hau o ifo mo mo kukuru mo whamasingo. O ifo yere o ngari i le ne o pawhai whare renga makau whareanga. Ala mena lenga ke ifo makua mga o e vakua u Samoa. Mafua sia. Lenga fo ngai ke ko ke manga e vakua u Samoa la ngai e isu ngai whakarikari mea kia. Ngai e isu whaavare ma le au loko vale. Ai feo ki wai pa wale mere ko ke manga o. O re kaimi. O ke ro ke mangu malo o mai ngā mea. Le lau whaiak. O ke mangu malo o mai ngā mea ko ke kau mawhai ko ke whau. But here's one thing. E kasia mere ko ke manga ngā o ai. Inga i o ko whaia se ruling fo i lele. E au ai ngi o koe whaasala lau. E ka au fia ila prokalame. Mo se milawa ai se i whai ko fia. Isa lau kala. Ngā ke ile wa afia fuala o prokalame. A o le kausa ili aku le ami o kongu i upuma makala kau whaaleanga le ungari i leo. Ai kasi ara mafuanga. Le ko ke ngau ai. Lenga foi e ko ke kongeki o mai kuo mei. E ko ke kongeki. Se ko ke fiwa ko ke kami mai ma ko whaaforinga mai. E mau ke roa mama wa kua ko ke HRPP. Ela foi ngai lenga ko feika. E ko ke feika ke le pe a kau karasa o. O le ela le fainga me. Ala le fainga ma ko kau kala. A oai e wha exposing ar kou ola pio. O ai. O ke le kau whaleanga. O te le tau whaleanga atu. A oai la ka ngofi e whailoa i kangaka. Lenga ora mako kiu ke le familia. Lenga ngai always lava. O ke le i whakukoinga kuloua la fionga ka mai kai whamasingu. Kuloua e a rosela. Me whainga ngofi ngau e la uloia. O ke mga ai apiri langa whaiunga ai sea. Lenga e conflict of interest longa li foroke la o makau. Pe a whaila ka ko woro i mengi. Lenga ore si e uia o i kau whaleanga runga ri lea. Ai langa o kei loa o la iei mea lai hurt ia kia. Lenga fo i leo ngau exposing a kunga le forensic audit lea la vea ai ma le whare pui. La vea ai ma le official ngupi whaisa vai. Ma whale ia lenga le koe. Aor kong kalake ai. Ore kong kalake
are ko alua o whamasingo lea. Lai ngala vea I mea ia, vai. Ore ko alua o rosela. O le uso kia la vea. Ulo kia la vea. La ngai kaungo whailo haku mea ia. Ia mangingo i lea kungu. Oi kia la vea. O le isi li makamakau leo kula e para HRPP. O lo ngau sola. Le ia ilang kong kalake le whai isi ngaruenga ia. Leo ke kure ia kua. Koe ore te whai ia mea ia. Po sao kau. Karangoa mai la sa mo. Ele i kai la whamsingo lea. Ah. Whamakala ele o ia le sikangaka le whai lea. Isu. Oh my God. Ki roa wai ngir whaingo ngai ka kou me whai sa mo. Kusa pu wai whaingo a ka i kuhui. Si a ka whasio kangaka hui. Kawa hui e. Ngai kangaka hui e le escape mai ma leo leo le hanga hui ngai a. Ai wa maua ngoi so so lai. Ai koe ka pu e mai eisi leo leo. Ah. La lai suru whanga mai kangaka i ngai leo leo. Kusa le. Ah. Lai suru whanga whapi ua maua se mapusanga. Ai koe o mai a leo leo bad cops. Koe mai a leo leo koe mai koe o koe a. E vai ku ngai kangaka i le ngai escape mai. Sorry. Fameo le ave ku koe ave sa o koe ave leo leo ia le. Kusa le mea ngā le ua ia kure ua whai. Ah. Kusa ngu ka mapusanga ku whaapeka ke mapok se whamasingo. Ai lunga ai sa unga le background o whamasingo. Oh la o lai. Ia ai awe konge ki umai kua. E mau ki ngoa le ka mi miro I kua whapea. A mai sa more ringa. A mai sa more ringa si. Ka lo whai. Ka whiwhi, ka whiola. Ia. Ore vai ngalena. Ele tūlanga o whai ngā whai unga nei mea o whamasino. Tātou o mai le tātou mata upu whai ue whasoa ele nei mai ngā le fiafi. O le tūlanga I le Vietnam. Ma le e ore na ua toi reminder, na ua toi tau fia la vale whare pui pui ir sunga ya James. Ia mai seo le si ana tamale la te tōlua. Ia o lo whaawa upea o na te tala I tualo na tōlua o no le tūlanga o le maitanga. I lalo ai a inga. Ia ma tūlanga whaal tūla whono e tau fia ia pepa malanga ma tūlanga whapena. Ia na fo walua I luma le tūlanga o molianga I tūlanga o tupe palapala e whaamamaina atu I Samoa mamaina whapena. Ai o le update le te fia focus ai la vauia. O le tūlanga I le update le na forosia le whionga le pālemi I te tonu o le pālemene. E o le foi una mai se fina ngalo le whātatanoanga le whionga le komisina. Komisina ngangolango, whionga whamasanga. E le o talia ina mai e Vietnam se physical visit. Ia, po se tūlanga whapena. Even for yo se phone call, po se video call, po le ala vai o kari a Vietnam. E leo Vietnam. So tanga whaavau mahalonga. E whaasua kuai ka kou ngai kamai kia. E leo momia. E leo kari aima. Ai e leo mapulawa. Le nau tai o le malo ma le matanga ruenga o leo. Ina ia se. Ma le tua langa le kasi ala le au wala soka inga lau whaakanga mai. O le au vaku o kako fesiti. O nga avele o. O nga fesili leo Vietnam I le au boli ia. Ia o nga koe kali mai la ia leo. E koe kali mai leo. Eoe. Wingal na. Paua nga the way of communications lai whaakanga mai ke mingi. Even a phone call, even a video call, even a Zoom call, even a whatsoever, a physical visit. Oa. Ele se mea. Ngare pauar mere e email. Email mai ko fesili. Wa mai la boli nga. Ia longo inga la kuakari mai Vietnam. The 2 boys are good. Eoe, paunga.